ngikubingelele kuzo zonke iy'ndawo lapho khona kufikela khona lelo hlelo igama lami ngingusithembiso ngikwaKaNdlozi. Ngicela amaqala uvashele i-channel cofa subscribe. Kanti uma ukuthi usubuye kwesibili ngikubingelele futhi ngamukela ohlelweni. Wembukela usephonduka undaba mlonyeni ezinkundleni zokuxhumana. Indodakazi kaShenge otshela uRamaphosa ngqo ukuthi akahambe yebo umbukeli yena ngqo umongameli wakuleli zwe eNingizimu Afrika. Kubikwa ukuthi lesigameko senzeke ngesikhathi indodakazi kaShenge ithuluma ikhuluma yokugcina yokuvalela isuyise wakhe lapho ebisilanda khona engasaqedi yaze yakhunjuza kwathiwa hey my sister koqudaba umongameli kumele akhulume usaphuthuma eNew York. Kubikwa ukuthi indodakazi yakhe uShenge iphendule ngolaka yathi akahambe yabe siyaqhubeka nenkulumo yayo. Kanti wembukeli mningi imbono ezinkundleni zokuxhumana mayelana nalolu daba. Wena uthini umbono wakho mayelana nale nkulumo yendodakazi yakho uShenge? Bekuvula lakho ku-comment section mayelana nalolu daba. Ngizokubamba kwenye ividiyo amalandelayo sengiphuma kanje. Usale kahle. He told us that Malum Frisberg